Akod enak mah. Nah, ini pengantin nih. Mau diakod ais atuh udah hese sok. Sada mau anu udah ekeun batur mah. Nah. Awas, jempengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boris channel. Kita lagi meliput pernikahannya di daerah kaki Gunung Cikuray. Gimana keseruannya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Boris channel. Abah, kanain abah, belakang abah. Kenalan kampungan. Dan Baso pada sono. Oh, benar. Baso pada sono. Oh, benar. Kita ada di pasar. Oh. Karena direkam Bu Ibu. Nggak pasar Celau Genteng lah. Ada rombongan nih dari tadi. Kawukan. Naik. Oh, naik ke ini bawah. Ah, ya udahlah nanti weh. Meskipun kita mogok, kita lanjut lagi nih karena ini udah lokasi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itaat kahatur kapayunan sohibul maksad kersana pun lancet kana as sekeluarga Di keluarga kita nih. Dan lagi santai-santai nih sama nunggu sesi pengajian. Mana itu? Abdi teh kalarasan ti pihak panganten pamaget. Alhamdulillah ya teh name dugi kana Cilawu. Nah ya teh dua kana namina Cilawu ya teh terang teh daerah Cilawu. Alhamdulillah name teh momen kebetulan bahkan rupi-rupinya jaringan motor mogok aya nu mobil ngaranna kemarin ada jalan jaringan jadi tantangan gitu. Oh waduh. Dan itu pamengkena di mana? Ya. Tapi tes dugi ya. Alhamdulillah. Selamat. Nah itu pihak laki-laki itu di mana? Daerah mana? Dari daerah mana? Iya teh pihak pamaget teh dongkapna teh asal mulana mah ti Cipanawar. Oh Cipanawar daerah Garut. Cipanawar teh daerah Garut masih Garut. Sukanegla. Oh Sukanegla. Upaya tanah tiasa kaya ku abdi mah mangga pilih bade wawancara lagi. Soalnya bulan. Nah ini terima kasih. Ini perwakilan dari keluarga pria. Nah dan curhatannya. Kita lanjut ke sana ya. Kameramen karek beraksi. Andanya baru ganti pakaian. Lagi tegang-tegangnya nih dari pihak pengantin pria.
Dan katanya kalau jalan nggak boleh ditajong, bener? Hah? Oh betul. Jadi kuncinya itu nggak boleh ditajong ke sana mana? Kadek-dek. Nah ini masih tegang. Nah ini udah baik lagi ya. Nuju. Nah ya anak-anak Briges EKTC jadi. Briges EKTC ya. Dongkap. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kokinya di sini nih, dapurnya. Di dapur. Mana? Wah. Nah ini teman-teman kokinya nih. Nah. Kalau nggak ada orang-orang ini hajatan nggak jadi. Nggak jadi nggak sangu. Nggak bakalan makan. Nah ini teman-teman. Jadi di daerah mana? Tekan gitu ya? Pasir Kiang, Gunung Cikuray. Di kaki Gunung Cikuray, Pasir Kiang Gunung masuknya itu ke Cilawu atau ke Bayangbong? Cilawu. Dan ini Pasir Kiang itu deket apa? Deket kaki Papandayan. Dan di sini nih masaknya itu pakai ini tungku. Nah, tungku hawu kalau mau bahasa Sunda namanya. Nah, ini masih di Dewa Mabok. Ini masih di Boy Channel. Di YouTube kan. Dewa ngantuk. Nah iya juru-juru masaknya. Dan itu masaknya teh. Tah ieu naon teh? Masak naon? Curing. Gerendel naon? Iya, gerendel. Nah, jadi ini teman-teman ini dapurnya nih. Selamat berjumpa Kang di Boy Channel aya di Boy Channel YouTube nih. Nah, ini kedatangan dari artis kita nih. 1, 2, 3, 4 nih. Nah, ini dari jauh dari tadi. Nah, ya. Dan di sini selain di pernikahan ini diselenggarakan kompetisi FF dan Mobile Legend. Nah, ini nih pesertanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini pesertanya Mobile Legends nih. Saya juaranya biar teh. Nah ini Jarago unggul ya Mobile Legends ya. Jadi enjoy we nyantai tinggal ya keur dinu hajatan bisa kompetisi tinggal 1, 2 tuh. Ieu Jarago unggul ya master unggul. Nah. Iya ahli Mobile Legends unggul. Enjoy batur akadan paduli yang penting mah Mobile Legends jalan. Serah terima dari orang tuanya. Simbolis. Tahan dulu. Bentar. Ibu tunggu sekali. Siap ya sih. Angkat sebentar. 1. Mangga ditampi ku Ibu. Disimpan heula saketar. Silaturahmi nah. Ya. Mangga cipika-cipikeun. Dirangkul. Ya, hiji deh. Sekarang ini sesi akad nikah yang akan dilaksanakan di atas panggung. Nah, mempelai pria udah naik ke atas panggung nih. Dan ini untuk lagi bebenah. Kalang ngalamun. Tang dipikir. Pokoknya nama eta we. Aya terima binikah we ti langkah. Dan kita udah bebenah nih. Nah. Dok, diakod. Jadi ini tadi dibebenah dulu pakai kursi biar enakan. Perempuannya nih udah datang nih. Cantik banget nih. Tuh.
Punten memang 10 memang. Kontan ulang-ulang gitu kontan nampi abdi nikah alayan anu mas kawin 10 gram emas bapak alayan anu diri abdi alayan anu mas kawin emas 10 gram. Fotografernya apa fotografer? RD Picture. RD Picture. RD Picture. Nah, kita kenalan ya. Kita lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin khatami nabiyina wa ala alihi wa ashabihi hormat kapayunan parasana kesepuhan parasana dan anu pribados dipikir hormat. Mugi syukur urang ka perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke orang biasa riuh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalamu ala alihi wa ashabihi ya ayyuhalladzina amanu Al-azim astaghfirullahalazim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akan nikah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang ulumuddin kaula nikahkeun anjeun kaputra tetes kaula kaputri tetes kaula namina nya agna ridho ditikahna ku hidap kalawan mau mas kawin 10 gram dibayar kontan. Abdi nikah nilai agnia putri bapak kalayan mas kawin 10 gram bayar kontan. Akan makulani makubena jang ulumuddin kaula nikahkeun anjeun ka putri teges kaula wastana agnia kana diri anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ulumuddin kaula nikahkeun anjeun ka putri teges kaula wastana nya agnia kanggo diri anjeun ridho ditikahna ku anjeun kalayan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Nampi abdi nikah nyai agnia putri bapak kalayan nganggo mas kawin 10 gram dibayar 10 gram emas dibayar kontan. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sallim azman amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yamlika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim ya min jamil habari wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min tubaliguna bi al-sarfiyya min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ja'al hadaini zawjaini yang ulum sareng agnia win jumlah ibadika rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin Ribados nyuhun disakseni Ribados badai nyangakeun mas kawin anu disebat tadi tampik nampi abdi dibayar mas kawin ku caloge abdi nusa kumaha
besebat tadi. Hatur nuhun. Jazakallahu khairun katsira. Sasalaman. Nah. Cium teh. Sip. Kap. Teras disun keningna. Pegang pundakna. Tangan teh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama sabata. Amin. Allahumma inni a'udzubika min syari'a wa syarima zabata. Yukun kena. Tahan heula. Asli tah belum. Sok 3 jam tenan naon. Nah, tos hayo wae teh. Tim FF. Mobile Legend. Tadi FF Mobile Legend. Oh iya, tim jagoannya satim ya. Tele-hele ya. Kompetisi tah. Sejauh barat. Penandatangan kepernikahan dari kedua mempelai. Tos sana. Bangga, gede ya. Di pihak kamu, di pihak pribumi bangga, berang sahur padarso. Daripada sebagai PTGAIN Desa Sukabukti nyukun dihapunten Rusia Kapang Rasa Abu Guru bila ya ucapan anu kira berkenan di mana Bapak Ibu sadayana. Daripada sebenarnya jika segitu wae billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akod enak mah. Nah, ini pengantin nih. Mau diakod ais atuh da hese sok. Sahada mau anu da ekeun batur mah. Nah. Awas, jempengan. Untung gede tanaga, aduh. Kami tahu, sorry mah. Mana tuh. Antri bareng paling ayo, ame ya.